Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljam jedan veoma tražen pištolj u komentarima prethodnih, mogu slobodno da kažem, i godina. U pitanju je turski Canik, Žanik, Kanik, kako god ga zvali, model TP9 SFX u kalibru 9 mm. Pre nego što počnemo detaljno da pričamo o ovom pištolju, svi znate da se sajam lova i ribolova održava Lorist od 28. septembra do 2. oktobra. U hali Mastera Novosadskog sajma tokom predstojećeg sajma lova i ribolova na površini od 480 kvadrata biće uređena postavka izložba lovne faune Republike Srbije. Tu će biti prikazani trofeji krupne divljači predatora, svih zveri, tako da kažem, naše zemlje, a nastup će biti sličan onome koji je Srbija imala na svetskoj izložbi trofeja One with Nature, održane prošle godine u Budimpešti. Dođite na sajam od 28. septembra do 2. oktobra i vidite tu izložbu, između ostalog, naravno između svih ostalih izlagača, noviteta i sveta oružja. A što tiče Canika, odnosno kako ga Turci izgovaraju nešto između dž i ž, Žanik, ili ti Kanik, kako god, fabrika oružja iz Turske. Osnovani su pre 20 godina sa ciljem proizvodnje vojnog naoružanja. Međutim, na svetskom tržištu su poznati po seriji pištolja koji su dobili najpozitivnije ocene na međunarodnom tržištu, a posebno u Americi. Svi znate da Amerika je zemlja gde se najviše puca i najviše oružja, tako da su i kod njih dobili pozitivne ocene. Njihovi polimerski pištolji TP serije su na svetskom tržištu već više od 10 godina i za to vreme su testirani od strane brojnih mojih kolega, ali i na terenu od raznih policijskih i vojnih jedinica. Poznati su i kao proizvođač koji uz svoje pištolje daje brdo dodatne opreme. Danas vam predstavljamo jedan takmičarski model iz Žanik, Kanik ili Canik, kako god ga zvali, linije TP pištolja. I to TP9 SFX Mod 2. Odlika Canik oružja je i povoljna cena. Kakvi su to pištolji, vidjet ćemo naravno na današnjem testu. Hajmo da pucamo još malo. Da imamo preciznost ovog Žanik, Canik, Kanik, kako god ga zvali, TP9 SFX na 10 metara kao uvijek što radimo. Selir Belot, 9 grama zrno, to je pardon, 8 grama zrno, pa da imamo 124 grejna. Okidanje na ovom pištolju je fenomenalno, ubedljivo, ali svetlosnim godinama daleko ispred bilo kog drugog Striker Fire pištolja koji sam probao do sada.
Dva su me iznenadila, ali mislim da opet imamo dobru grupu. Ajmo pogledamo. Vrlo malo na desno. 1, 2, 3, 4, 5. Širina. Haha, idemo na nepraktične daljine. Od centra do centra 30... Samo da malo bolje ispravimo ovo. 35,5 ako ćemo da se pidlečimo. 35 mm. Ispod 4 cm, znate što to znači. Ajmo! Kada kupite, mogu da vam kažem i pre zaključka, imate sreću da kupite ovaj pištolj. Zašto? Zato što, evo, mogu pre kraja da vam kažem da sam oduševljen ovim pištoljem. Ali, sačekajmo kraj. Kada kupite Žanik, Canik, Kanik, kako god ga zvali, pričam uvek tako 3 puta, svakoga zove drugačije. Dobijate ovako u ovom koferu i kao što sam rekao, dobijate dosta dodatne opreme uz njega. Sadržaj je sledeći. Dobijete pištolj sa futrolom, koja uopšte nije loša futrolica. Ok, naravno nije ultra nešto, ali za neko osnovno korišćenje sasvim dobra. Dobijate naravno pištolj sa zastavicom, koja je ispala dole, naći ćemo je posle. Taj je takozvani chamber flag. I dobijate 2 okvira od 18 plus base plate 19 komada, znači kapacitet 19 metaka. I dobijete ovaj neki takozvani brzi punjač, mada to nije brzi punjač, isto kao kod Glocka. Zatim, to naravno nije sve, dobijate ovdje u ovoj kutici ručicu za repetiranje koju možete našrafiti na samu navlaku. Dobijate dosta šrafića, dobijate utvrđivače okvira razne veličine, ključiće, šrafiće rezervne. Zatim, pošto je ovo i Optix Ready pištolj, dobijate ovde razne base plate-ove za montažu red dota. Obeleženi su 1, 2, 3, 4. Dobijete naravno četkicu za čišćenje, mada ne znam da li je ikad koristio četkicu za čišćenje koje dobije u samo oružje. I dobijete još jedan nastavak koji ide ovde, koji možete da promenite. Ovo je, mislim, veći. Malo je veći ovaj nastavak. Tako da opet pogledajte uz pištolj za cenu koliko košta na tržištu koji ćete čuti na kraju videa. Naravno tu je i šipka ova za čišćenje. Dobijete zaista dosta dodatne opreme. Samo i base plate-ovi dosta vrede. Ajmo da ostavimo kutiju, pa da razgledamo malo ovaj pištolj. Moment. Canik, Kanik, Žanik, kako god, TP9 SFX Mod 2 izgleda ovako. Dužina celog ovog pištolja je 210 mm. Dužina same cevi je 132 mm, dok je težina 830 grama. Ovo je polimerski pištolj sa 830 grama. Za pištolj ove dužine cevi sa ovakvom navlakom uopšte nije teško. Čak na samoj navlaci možete vidjeti ove proreze koji su tu sa ciljem, nisu ovo portovi, cev nije portovana, sa ciljem olakšanja same te navlake. Kao što ste vidjeli u pakovanju, dobijete utvrđivače okvira razne veličine. Ovdje mislim najveći, ne, medium. Imate i veći utvrđivač okvira koji se nalazi sa ove strane. Korisnik, odnosno vlasnik ovog pištolja je desnoruk, ali to lako možete prebaciti na drugu stranu. Zatim, spuštače ili zaustavljače, spuštače navlake imate i sa jedne i sa druge strane. Tako da vrlo lako možete prebaciti ovdje utvrđivač okvira i jednostavno tu vadite okvir, ubacite novo, spustite navlaku i nastavljate da pucanje. Ovo okidanje me nevjerovatno oduševljava. Vidjet ćemo kasnije kolika je silina okidanja, ali kad već pričam o njemu, pogledajte ovo. Imate putovanje dovde, uopšte nije muljavo kao kod Glocka, imate putovanje dovde i tu imate zid. Taj zid, što bi rekli Amerikanci, crisp. A pogledajte reset. I to. Neverovatan pištolj. Kada je igla zapeta, vidite naravno indikator zapetosti udarne igle, to nije indikator metka u cevi, ali zapetosti udarne igle. I kada opalite, naravno,
taj indikator nestaje. Ovde možete da vidite i vizuelno kada je metak u cevi, a i sam izvlakač je malo na stranu. Ima budala raznih. Malo izvlakač prođe na stranu tako da se vidi jednostavno da li imate ili nemate metak u cevi. Ovo ovde su poluge za rastavljanje koje ćemo kasnije da pokažemo kako se rastavlja i naravno prednji i zadnji nišan. Prednji nišan je fiberoptički, možete staviti bilo kakvu mušicu, ovde fabrički dolazi crvena mušica od 1 mm i zadnji nišan nisu podešavajući po visini, ali jesu podešavajući po pravcu. Prednji naravno raznim kuckanjem, međutim zašto kada možete zadnji nišan imate ovde toreks šraf, odlabavite i pomerite levo i desno ili koliko vam vuče po pravcu kako vi ne želite, naravno. Tako možete zameniti nekim drugim, kako se zove, aftermarket nišanom, ali naravno ove pločice su ovde veoma bitne zato što je pištolj Optics Ready, možete vrlo lako montirati bilo kakav red dot. Sa 40 metara ne bi trebalo da bude problema. Ajmo da idemo sa 40. Idemo na 80. 80 metara kao što već znate. Ajmo da vidimo. Visoko, malo niže. Još malo niže. Ne vidim gde pogađa. Aha, onda višlje. Treba malo da se podigne. Ajmo na 100 metara. I kao što znate, 100 metara. Imamo jedan u cevi i jedan mislim u okviru. Dopunit ćemo. Daćemo malo šansi. Već ovde mušicom prekrivam i celu metu i ne vidim ništa. Podići ću malo otprilike na gore. Visoko mislim da je. Ajmo da mu šanse još 3 metka. Pa da vidimo. Ovo 4 su u ruci. Ajde, 4. Ne vidimo da li ni gde pogađa. Malo, znači, vrlo malo da viri meta iznad nišana. Znači imamo pogodak i na 100 metara posle 3. metka. Ajmo dalje. Kako se ovaj pištolj rasklapa za čišćenje i zadržavanje? Veoma prosto. Povučete, provjerimo naravno da li je oružje prazno. Povučete navlaku vrlo malo nazad i ove poluge s jedne i s druge strane pomerite na dole. Navlaka pođe vrlo malo napred i jednostavno skinete sa pištolja. Neverovatno. Vidite tu ceo mehanizam kako to izgleda. Evo ovde na navlaku. Vadimo povratnu oprugu koja je metalna, nije plastična, metalna povratna opruga i sama vođica. Porimo cev, izvedimo cev i to je sve. Pištolj nije spalio puno, 300-400 metaka otprilike, tako da ne možemo još uvijek da pričamo o izdržljivosti, ali ima neki ljudi koji su spali desetine hiljada metaka iz ovog pištolja i funkcioniše bez ikakvog problema. Kažemo, ovo je mod 2, za razlika u odnosu na mod 1 ne znam koja je. Ima vrlo malo šturih informacija na internetu, verovatno nešto oko udarne igle, ali ništa to nije provereno. Kada ste sve naravno očistili i podmazali, vraćamo cev, vraćamo povratnu oprugu, vrlo prosto, vrlo lako se sve to radi. Bukvalno dovedete do ovde, stavite, ne mogu ovom desnom rukom, stavite na navlaku, povučete nazad i pištolj je spreman za dalju upotrebu ili za odlaganje. A da vidimo kolika je silina okidanja. Okidač me oduševio. U nedostatku bolje reći oduševio. Grami i kilogrami. Neverovatno. Striker File pištolj. Kilo i 257 grama. Probamo još jednom. Kilo 241 gram. Kilo i 200 za Striker Fire pištolj. Vidite ovo okidanje. Ovde. Nevjerovatno. – 1
Ja ne mogu da prestanem da koristim ovaj pištolj. Šta mogu da vam kažem nakon današnjeg, nažalost, vrlo kratkog druženja sa modelom TP9 SFX? Ovo je nezahvalno je to reći, ali iz mog ugla za sada jedan od najboljih Striker Fire pištolja koje sam imao prilike da probam. Kontrola trzaja, nišanska slika, preciznost i okidač koji me je, da kažem ovo što sam rekao, 90% kupio. Neverovatno okidanje za Striker Fire pištolj, ali neverovatno okidanje čak i za Hammer Fire pištolj. Veoma malo putovanje nazad, odsečno, veoma lagano okidanje, reset okidača, neverovatno brz. Zaista su Turci napravili jednu pravu trkačku mašinu koju može da pozavide mnogi svetski proizvođači. Ovaj okidač ne može se porediti sa Glockovim muljavim okidanjem. Naravno, može Glock da se napravi da bude ovakav, ali fabrički ne. Ovo okidanje je neverovatno. Plus što uz ovaj pištolj dobijate i razne pločice i razne dodatke. Možete da montirate i optički nišan za cenu. Koliko je njegova cena sada? Oko 70.000 dinara, je li tako? 78.000 dinara, znači malo više od 600 evra košta ovo tursko čudo. Turci su nebrojeno puta dokazali da su zaista proizvođači vatrenog oružja koji znaju šta rade. A odličan primjerak za to je upravo i ovaj pištolj koji ste danas imali prilike da vidite na testu. Neverovatna mašina i topla preporuka svakom ko želi da kupi neki od pištolja ovog proizvođača. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite gledate naše videe, možete nas podržiti preko PayPal i Patreona. Naravno, linkovi do PayPal i Patreona su u opisu ovog videa. Prijavite se na naš kanal na YouTube, podelite ovaj video na društvenim mrežama sa svojim prijateljima, a mi sa nekim novim oružjem vidimo sljedeći put.